guhagarikwa igifungo cya burundu ibyaha we ahakana akaba yaranabijuririye yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Amerika mu mwaka wa 2021 ni inkuru y'umunyamakuru wacu Yves Bucyana. Hamwe muri henshi hasuwe na hahoze hoteli Ihuriro mu mujyi wa Butare, ubu no mujyi wa Huye. Ubushinjacyaha bwifashishije bamwe mu batangabuhamya bagiye berekana ahantu hatandukanye hafi y'ahahoze iyo hoteli. Abo batangabuhamya barimo uwitwa Sadamu ufungiye ibyaha bya jenoside, werekanye bariyeri zitandukanye zari aho mu masanganiro y'umuhanda. Imwe yari ku muhanda wajyaga ku kigo cya gisirikare cya ESO, indi iri kuri hoteli Ihuriro ifunga umuhanda ujya kuri kaminuza y'u Rwanda. Abatangabuhamya berekanye ahari icyobo cyajugunywagamo abatutsi bamaze kwicwa kuri iyo bariyeri yo kuri hoteli Ihuriro. Umwe mu batangabuhamya wavuze ko yari yihishe ku ishuri ry'Abadiventiste hafi ya hoteli Ihuriro yagize ati, gendo umututsi wahigwaga, narokokeye ku cyobo cyari hano, banzanye kunyica, ngeze hano ndabacika ndiruka. Aha hose hari huzuye imirambo myinshi. Umutangabuhamya Sadamu yerekanye ibice byinshi ashinja Munyenyezi kuyobora za bariyeri zari ahantu hatandukanye mu mujyi wa Huye. Yerekanye aho avuga ko hari icyumba cyo hasi kave y'iyo hoteli. Mu buhamya yatanze mu rukiko yavuze ko icyo cyumba cyoherezwagamo abagore n'abakobwa gusambanywa ku gahato n'interahamwe ku mabwiriza ya Munyenyezi. Anavuga ko hari umubikira wiciwe aho akajugunywa mu cyobo rusange nawe amaze gusambanywa, ari nako Sadamu yerekana akayira y'isi cyanzu uwo mubikira yanyujijwemo. Hoteli Ihuriro igarukwaho cyane muri uru rubanza rwa Munyenyezi yari yo kwa nyirabukwe Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango. We n'umuhungu we umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom bahamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko rwa Arusha, bakaba bafungiye muri Senegal. Urubanza ruracyakomeje. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango mu mujyi wa Huye. Benjamin, ku mbuga nkoranyambaga abaturage ku mbuga nkoranyambaga bari gutanga ibitekerezo bitandukanye abadukurikira. Akoze cyane. Amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga nyahereye kuri iyi nkuru ifite umutwe ugira uti, Trump yasubiye gufatira ibihugu ingingo zo kutinjira muri Amerika. Uburundi burimwo kuri bamwe wiyita Nadeje Irakoze yayitanzeho igitekerezo agira ati, mu Burundi dukenera ibintu bitatu vyankenerwa ku buzima bwacu. Icyambere ni umwuka, amazi, ibifungurwa. Umvisemo Amerika, Imana izoduhezagirira iwacu. Naho undi wiyita Sinzi nkayo Gerard nawe yagize ati, none kubera iki Amerika ariyo yonyene ifata ingingo, abandi ntibayifatira ingingo? N'abategetsi b'i Burundi bakwiye gufata ingingo za politike zibereye. Abadukurikira baravuga no ku nkuru yo mu Rwanda yo mu karere ka Kayonza, aho ivuga iti, inzara itewe n'izuba ryinshi yatumye bamwe bahunga. Witwa Karenzo Inamariza yagize ati, izuba ryama ryateye, ibyo sibisha rero n'ahandi byama byabaye, leta igerageza kubitaho. Naho Floribert Niyongabo nawe yagize ati, bihangane cyane kuko aho ariho hose vyoshika, inzara nimbi, inzara ni inzaragiza. Reka mwibutse ko nawe udukurikiye wasura urubuga rwacu rwa interineti ari rwo bbcgahuza.com, aho wasanga n'izindi nkuru zifite umutwe w'inkuru ugira uti, Amerika yagirizwa gukoresha abakozi batemewe n'amategeko mu kigo c'abasaba ubuhungiro muri Afrika y'Epfo, ndetse n'iy'umupilote wa societe ya JetBlue ivuga ko yaragonganye n'indege ya gisirikare ya Amerika. Hari n'indi nkuru ivuga ko abashakashatsi bavuga ko RSF yo muri Sudan igerageza guhisha ubwicanyi bwibasiye imbaga kuri Elfash. Izo nkuru ndetse n'izindi urazisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo X ndetse na Facebook. Urakoze cyane Benjamin. Aya ni amakuru ya BBC Gahuzamiryango. Ubu ni saa 1:44 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Ndetse hakaba hari n'indi miryango ikiri kwirwanaho. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yiduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye.
aha hose hari atema ibishyimbo, nayo natema ibishyimbo ndamanura ndajyana nepfiribu n'amasinde. Ndi mu murenge wa Ndego w'akarere ka Kayonza, umwe mu yajahajwe cyane n'inzara kubera uruzuba rwinshi rwabujije abaturage gusarura kandi barahinze. Uwitwa Seth Nzabandora aranyereka imyaka ye yumye uhereye ku rutoki ruri munsi y'urugo rwe. Uhagaze mu rugo rwe ugaterera amaso hakurya hose ubona ko nta n'umwe utarakozweho n'uru ruzuba. Muri aka gace kose imyaka yarumye, biragoye kubona igihingwa cyaba kigifite ibara ry'icyatsi kibisi. Izere cyandego nta kintu nagiye kuko aha hantu hamaze igihe kirekire. Nakomeje mfundikanya nihangana ahantu hageze muri 97, ariko iyo ndebye mbona hasa nadahinduka. Niba iyo twejeje umwaka umwe dusonze imyaka igera muri 4. Umuntu ureba nk'uru ruhande rwubatse vuba nta muntu wari usigaye nyine aho bamaze. Uyu mubyeyi wambwiye ko afite imyaka 60 nawe atuye mu murenge wa Ndego, akavuga ko ikibazo cy'inzara gikomoka ku ruzuba rwinshi ari rusange mu batuye aha, bamwe ndetse ngo batangiye gusuhuka. Nk'izi ngureba hari igihe wagendaga ugasanga nta muntu wigeze acana n'umuziko, niba hari umugabo ugasanga umugore yaragiye. Noneho hari ahantu bakora, nanjye ubwanjye w'umukecuru saa 8 nabaga